Bilo je ugodno provesti popodne u parku Radničkog Imel na Novom Beogradu. Radnički, igrači u crvenim dresovima, pobedio je ekipu Prištine sa 3:2. Prvo poluvreme pripalo je domaćinima i po igri i po rezultatu. U 12. minutu lepu akciju Radničkog uspešno je završio Zdenko Muf, 1:0. U 40. minutu Duško Košutić pokazuje svoje realizatorske sposobnosti i Radnički vodi sa 2:0. Samo minut kasnije Vladan Milojević povećava vodstvo Radničkog na 3:0, što je bio rezultat prvog poluvremena. U nastavku fudbaleri Prištine igraju daleko bolje. Nadmoćnost uspevaju da realizuju u 56. minutu, 3:1 strelac Branko Miljković. U 64. minutu, posle kornera, Branko Miljković postiže još jedan pogodak i postavlja konačan rezultat Radnički Imel Priština 3:2.